Clear to da chibe ule tech news. Donald Trump chuan Facebook CEO Mark Zuckerberg chu election chungcha nga thil diklo ti arin ani ti in a in nam hnoina om ani chuan damchu nga jail tang thei tur ani thu asoi India ram sarkar chuan online a inbum na ti thlem zel nan sanchar sathi ati chuaka heta hian mani minga sim card engzat nge om ti chu a en thei don ani hriat mi lowin mi mingin sim card te hi isu thin ani a heng sim card te hi inbum nan mang na sa hle case tam tak register po ani to bok ani he website a hian mani information vel da in kan minga sim card engzat nge om ti chu hriat theya a block ngal thei bok ani chu mai ni lo in phone abo ani chuan kan sim card le phone po hemi mang hian a block thei bok ani TRAI Telecom Regulatory Authority of India chuan telecom operator zongzong te chu geospatial coverage map ti chuak turin ati heta hian map a entir nan aizo lo mangta ila koi venga nge signal a thata signal a omlo na lai ti chu color coding thlengin ti chuak turin ati a hei hi mi puitan tha em in Airtel Vodafone Jio le BSNL te chu a signal that le a chakta na zirin mi puiten sim card kan lein kan thlang thei to don ani Apple iOS 18 update achua nuwa mitam takin har sadna antok na sa lea iPhone chen khata chuan camera screen chu ke anga langin service center a kalin camera thla ngai ti in cheng sing khat sang riat lai anga en ti ani customer chen khat chuan local dora kalin ei hi siam ti ran tuma camera lama engma har satna omlo thu le software update wangani ti thu an lo hril vele thung India sarkar chuan Pan 2.0 ti chuakin heta hian Pan Card ta QR code om anga text chungchang shrim e QR code mang hian a check thei don ani GST le income tax pack na thlengin hei hi a man thei dona update du tan hei hi a free vek ani don ani card du kher an om ani chuan cheng songa choin mani address a thleng mei don ani bela ama sabaratan Australia chuan kumsong paruk noilam tan social media Facebook Instagram TikTok te chu a pen don ani in nei na manga kal Noida tanga Fatehpur bridge a lo le te chu Google Map chuan bridge siam zo lo a kaltirin an tlan liama a muna an thingal ani police te chuan Google le PWD engineer pali te laka FIR an ziak ngal bok he bridge hi tuilian wanga chiani in siam lai mek ani a Google Map a update ani lo mei ba ka atopa hian adan na po da ani lo wangin PWD officer te le Google official thren khat laka te FIR hi zia ani